Undang Yalam Kaliang Persya Hakiing Dorbar Juk Hasil Autonomous District Council Ubah Tito Sarwell Khan Mentakasngi Ulapan Pau Bawat Lada ke Executive Committee Jung KHDC Hapo Kecing Yalam Ubah Peniak Sing Sim Kalatau Yaka Delimitation Committee Nak Belaban Piak Biang Constituency MDC Panuan Rak Kecing Ringkat Kecing Yadon Kinong Tap Vote Nakaway ke Constituency Syakaway Pat Henry Kane Kamde Mensimpor Slam Hadu bandahap penjelan bat penlong ik MDC election. Habakran sikilat pathai kubor ubat titos ulong bakane ke komiti kamde mensimpor selam namar kamde ke kam kebajuat bat ong bakane ke jing pihak konstituensi kamde men penjelan ik election MDC. Ka ngatarai ka don azimut ke tebu itu ke delimitation committee. Kawai kalong ka anticipation ba kandon ka amendment yang six schedule. Namar dal ada dep ban amendment yang six schedule. Ka new amendment ka don hantu gabaan increase the seat. Tegamut aban le kata ka don kampa delimitation committee. Kata ka digawai ke timut. Kabaar pat kalong ba lada amdan makna kata ka amendment. Kemudian ke delimitation committee kan le yang ketuka reorganize yang ki konstitusi. Namar ba kidan ki konstitusi ki balik si ki badan ke voters ke pasal ko hazar. Kidan pada ki konstitusi ki badan tak ko hazar. Kemudian kan dan ke adjustment. Abalakum nu ki konstitusi ki be ban yang rengkat atau tinggal dan ki vote. Di ngilale jadi ke proses ka araja ka saru. Cua ka araja ka saru election. Kaba ni penmi yang ke umsling konsumsi yang kepor, bat ni pendu yang ketiga lat kro konsumsi. Kani ketika proses apa long legally. Dia like nganta ngam dari ai comment ka syong pat ha isi lanu ka aipor yang ketika delimitation committee bahkan pendap. Jadi semua tak por pendap komiti bahkan pendap sama bu nanglo yang akan nang biang. Nah kalian kejungi kung nongilam sa kaliang porsa ngan sa to yang ini sa keren yang ini apa PDC atau CM atau chairman ba lakum no ka delimitation committee nga debandan ni time frame nang baki stakeholder lani kita ki beliau ki belum affected lani ki pat ba lani ki shnong kila ban submit e ka representation joki apa po to Itu kan kan tak election MDC kalau bangun kam syadian tu pasti dah haka jinso ka jongahi kam di ban kata namar ba tang ban reorganize konstitusi kamut ba in panpor ne ban extend ne out Henry haka jinso ka jongahi ka soba ka reorganize konstitusi di ban long po si banaya